kita wong lanang li mungkin mundur sing tantangan. Siapa bos? Bapaknya Adel, borongan baik, Bapaknya Adel. Papa Ibnu sing duwe briling. Papa Ibnu, Papa Adel, Papa Adel. Siji, loro. Papa Ibnu yang punya briling. Bapaknya Ibnu, Papa Ibnu. Bapaknya Ibnu yang punya briling. Bapaknya Ibnu yang punya briling. Papa Ibnu yang punya briling. Yohan, halus. Miminya Wawan. Bagian mengkene Mimi Wawan, kita wong lanang. Mimi Wawan, li mungkin mundur sing tantangan. Sepelik geni manasi mame mora harga diri. Tukaran Mimi mora dudulanang. Mimi mora baru Mimi Wawan. Nok Adel kangge yang punya piling. Namunan orang andeleng anak bapaknya Adel. Sing bengi Bapak Adel pasti wis bubaran Bapak Adel. Urusan gugat ning penghasilan diwarai tukaran jaluk pegatan. Rapnonya mana bagaimana bagian mengkene Mimi Wawan, kita wong lanang. Mamanya Yelin, Papa Yelin, papanya Yelin, terus papanya Yelin. Aja dianggap kalah, wong lanang cuma ngalah. Api lamun dipaksa siap duda. Papa Desta, lamun kudu terjadi masih tak sanggupi. Luruh ganti Louis sing siji kanggo Bang Marca yang punya pegagan. Bagian mengkene iya mam deleng anak Mimi Wawan. Sing bengi Mimi Wawan. Tiwis bubaran Mimi Wawan. Saban dina urusan gugat ning Papa Nela. Diwarai tukaran Papa Nela jaluk pegatan. Papa Nela bagian mengkene Papa Nela, kita wong lanang. Papa Nela terus Papa Kina Kang Marca wong pegagan, dia punya pegagan. Kang Marca Papa Kina sama maning Papa Yelin, bapaknya Yelin. Papa Yelin terus bapaknya Yelin. Aja
Yelin, Papa Yelin, lamunan orang, Papa Yelin, deleng anak-anak Papa Yelin terus, Papa Yelin, sing bengen pasti wis bubaran, saban dina urusan gugat ning Papa Desta, diwarai Papa Desta, ngajak pegatan Papa Desta, bagian mengkene masakin kita wong lanang, Papa Nela terus, Papa Nela, balik kiri gratis, Papa Yelin, jadi anggap kalah wong lanang cuma ngalah, apabila pun dipaksa siap duda. Papa Yelin, lamun kudu terjadi masih tersanggupi Papa Yelin, luruh ganti luwih sing siji. Papa Yelin, bagian mengkene Kang Marca, kita wong lanang si pegagan Kang Marca, beli mungkin Papa Yelin mundur sing tantangan Kang Marca wong pegagan, sepelik geniman nasi aitane harga diri, ditahan diwawirang dianggap dudu lanang. Hey, Kang Marca wong pegagan, bagian mengkene Kang Marca, deleng anak Kang Marca wong pegagan, sing pengen pasti wis bubaran, saban dina urusan gugat nih penghasilan, diwarai tukaran jaluk pegatan single Birmingham, bagian mengkene